Anyang laki din! Oh, apay akas na tilang managawid lakay. Ay, ay, makapasin na ay bakay. Naabak kay ti sugal, kasta ka di? Bakay, naabak ti 15 mil nga inutang ko ni paring Markaw. Anya? Ay, una yan. Kasano nga rod itan? Itangan pa'y naabak ka, kat kanahin kamot amang abak. Day tangarod bakay. Sapay ingkariking ko na abayada mo ilangin to no may alawas. Unay mo ito na malas ka. Nakimos ta 15 mil yo. Sapay na iranda na nga awan ti iso amin dito'y balay. Awan bagas tayon, awan pa'y kat gasolon. Bakit? Wan gayam, imay ni Uncle Berto itay. Nakunana, nga impan ka no damanang luring ni tatang iji ospital. Imataki ka naman ang ti high blood na. Anya? Ayun na yan. Agigid dandamot tinyo. Awal lang aron makukwartan. Una yan. Anya ngay nga rod, kasta talaga. Ingkakat mangan, taintay iji ospital indon madamdama. Ore awan maitulong mo. Ingkalat ta, tapno awan maibagbagada. Naglalaw kan Tomas. Ha? Anyat kaya mo asawin ng kal? Awada di Abayo. Anya? Saan na isang bot dito yung ospital. Ijay pa lang ang dala ni Tay. Kat awan puot nan. Una yun tikas tayo. Kuna lagi din masangbok ko pa saan magagaya mo nyo? Ay, ala. Na kami, di makaambo dito eh. Agawit ka kayo din. Agsagana kayo. Mayawin mo't nangin ton malam, ti kapsat ko. Sige, angkal. Umuna nga roda na dyan balay da tatang. Isagana, mi dagitinaskin na may sagana. Ala, agrubwak kanta mapanta ni Jayan da nanang. Bakay, Ha? hindi tumulong ijay. Sigurado nga do ti maramay. Anyat kahit mo asawan. Awanan ni tatang. Bakay, Anya? saan na na isang buti di ospital. Sigon kanyang Calberto, wadada pa lang ije dalang ke awang kanon ti ponan. Una yan ti kastoy. Pan nakairanda na naman. Nyay nga ro. Iso siguro na ti patingga ti biyag na. Sa bagay mo't kiti ah. Mala, mabit lang tagsukatak. Mapanta, ijayan dananang. Pare Tomas, wakalawas pa ilaang tinapalabas, manipod na ipunpun ti amayo. Amo ka nakababay ti agsingir, masapo kong gamin ti kwarta nga inutang mo. Ha? Agbayad ngamin ti anak ko, ti tuition fee na. Ket awan mo't maitad ko. Namnamag ti 15 mil abinulod mo. Ay, pasensya ka ko man, pari Markaw. Awan na talaga, kwartak ita. Kasano nga ito pare? Nimbag kumaa. No inusar mo ti kwarta, nga inutang mo iti nasaya at abanag. Ingam saan mo't? Tanadamag ko nga inpaabang umat lang iti sugal. Pare, Pangasim pare, itis kitaram ti inutang mo kanya. Masapol ko talaga. Ingkarim abayadam adagos, iso pinautangan ka. Ingam gapo iti panakatay ni tatang yo. Iso nga inuray ko anay punpon. ala pare, di ka madanagan tagdis kitara. Mapanak ka ni Uncle Berto into madamdama. Adaking kuha natin na ornong nga bulo ni tatang kahit. Umutang akpay laeng, paray. Sana bali, Uncle? Saan ko maako na libre? Ti kwarta nga laek. Sukata mo lang, Uncle. Amo mga abuloy da ita. Apay, mano ayat ti masapul mo. Kan pangusara may ti 20 mil abulbulodam. At ako mapangibayada, Uncle. Ala, itad ko yung bigat, ti 20 mil abulbulodam. Ingam ni hay, ado pa ti utang tayo. Asan anabayadan iti panakatay day di tatang yo. Huwag ka di, Uncle. Bayada mo lang, Uncle. Kinapundo na. Siya ko mga anak, ti kapsat ko. Ti pangitalkan ti amin na kwarta na ornong iti panakatay ni tatang yo. Isuna lang. Saan kamot ngamin amatalat? Anya laki, Uncle Mike. Katwan ba, no saan kumaday ta kinamannugal mo?
Ha? Sika ko man ti mangigamit ti kwarta na urnong. Ngam kas itinakunak. Ay, saan ka matalag? Sapay, ano pa ti utang asana na bayadan? Kunak manan. Ala, wunan angkay. Basta ti bulbulodag a 20 mil ah. Ala, akin itong bigat. Tamasapol ang tinakautanga. Oh, kasano ngayon, Sarya? Kasano ti inutang mo kanya? Mare, Utang ka ti 5,000? Weno, dawat ladan. kwa mare, pasensya ka kuman. Sana balit agbayad ak matla alawas. Oh, imbagam da itaa. Tandaan nam, anay bagam nga itaanawas, ti pa nagbayad mo. Wan ka di kumare. Nga mabitlaan. Kasano ka kami na makabayad iti utang mo? Ket kasla saan kan samat ngamin ngagtrabaho? Anya? Pangalaan mo iti pagbayad mo, lubilang daan. Imbaon ko nga minilakay ko nga umutang pa ilang iti 20 mil iti abuloy day di tatang, kumare. Hanya? Sana balit abayadan min tumot lang apaman nga adda kwartami. Ay, makitandan ka nga min asariya. Ado man ti agawis iti tangdan. Hingam, no apay nga minasaan ka arumwa na makitangdan. Makitang danak to ka di, hey, si kakit di mo. Hay, agpadpada kayo matin nga gasawa, amang namnama lang iti sogal. Ay, apo Zaria, eti ka ano man ha? Awa, di bumaknang iti sogal. Hanya laki din. Anya ngay lakay, adda ka din nabulod mo kini Uncle Berto? At napakait. 20 mil tinapulog ka. Iso na lang ta ipakaunay-unay na bayadan tamulan. Amumitin na buloy da ito'y. Kat isumat, bayadan tamad. Saan kumat nga imbaga libre? Puo na yun? Agbayad ak iti utang ko kani paring Markaw. Ngam ti kagudwa pa lang ti tagkaw. Ha? Apay ka lang. Nyalaki din ay. Aday ta ka man ay. Kaslasang ka man nga agpampanunutin ako nakaw. Anya? 15 mil tin na utang ko kang kuwana. No bayada ka budi, anya nga ti mabati ka na ta. Anya nga ti pagpunak iti sugal. Oh. Ay, anya. Alang araw. Kagudwa pa ilaang ti itad mo kan kwa na. Ngam, kasano no saludsudan na, no kaano manan nga itad ti kagudwa? Ay kay tagkuntumanin ano at danto maabuloy ni nanang. Anya? Kay way. Bayadak ti kagudwa iti abuloy ni tatang. Ti kagudwa, itag kuntaw no ipantumo ni nanang. Oh. Tomas! Pasensya kang pare ah. 7.5 pa lang ti maitag ko king kaita. Ha? Le, apay kay 7.5 lang pare. Buo o 15 mil ti inalam iti mutang ka kanya. Amo day ta pare. Iso pa lang amin ti pakanayan ti kwartak. Anya? Kat sa dino nga tinangalami ti dayta. Naimbag man, tada kwartam ita, nga ure awal matrabaho. Abuli ni tatang paray. Inutang ko pa lang kini Uncle Berto. Iso nga minti nakaigamit amin na kwartaan na ornong idinatay ni tatang. Anya? Kuna nga raw paray. Itag kunto man na ti kagudwa. Nadanto mo maornong nga abuloy ni nanang. Oh. Anya? Ay salbag ka, Tomas. Ha? Nagawan matan abain mo. Napigsapay ni Auntie Suling, kastaki din ti bagbagam. Nyalaki din ay paray. Ang ukulang mo. Oh. Mapantay to mo amin dito. Apanag. Unay kan, si kaman pa'y ti tao, anapuuta kakasta. Itaw dawat mo matan nga ipan ninalang mo. Tapno adda manan maorno nga abuloy. Tapno adda pangalami ti pagbayad mo, iti inututang mo, nga insugsugal mo. Anyalaki din ay pare. Mangaw ka man mo. Ay, saan nga ang angaw ti kasta banag pare? Ha? Agtrabaho kayo ngamin nga gasawa. Tapno adda pagbayad yo, iti utang yo. Ay, sana kasta pare. Anyalaki din. Ay, tiyawanan ba na Tomas? Kastagayam ti wagbaga na Markaw. Ay, wala na. Diyak ko ba kaya't nga ibaga kada kayo ibaga ko. Tapno, mabagbagaan nyo dahil diya Tomas nga anak niya. Ay, po na yan. Napigsaak pa lang amag na.
Kan awan ti madi arikrek na. Kan bagasla daw dawat na gayam nga ipankawn. Tapno adamanan abuloy a pagbayad na iti utang na. Ay! Day tangarod na. Saan tamat ngamin ngagtrabaho nga gasawa? Tapno da ko mapagbayad da iti utang da. Oo na yan dagijay nga agasawa ya. Mala. Bayam, ta ibagakin ni Uncle Dabertaw. Ta iso man ti makisarita kadakwada. Wan man nana. Naimbag na Uncle Berto. Ta medyo agbutang ni paring Tomas. Aywan, tano siyak, ang mga numahay bladak pa, igapo kadakwada. Kanya, kasta timbangan ni Tomas, kinibaran ko akong pari na. Wan ka na, ay, imay nga ron ni Marco dito balay idi kalman, imay na imbaga. Ay, itiyawan ng bay na Tomas. Pangasim man tabagbagam da jakan na kam. Ibagam kan kwa na, manggad, tapno da ibayad na itutang na. Ay, paiman na dyan lalaki. No, siyak nga ina na ti agsao, pulos asaan nakabatyan. Ang mga numahay bladak pay. Ala, bayam, tasakman ti maksarita kay Kwana. Nagalasmat na nga uganinan. Ibagam kan kwa na amanggad, tapno da pagbayad na ti utang na sugsugal na kunakmanan. Ewan, enton malamot lang. Mapanak hindi balay na. Ay, hinak ka sarita. Nagawan abay man. Anay. Pengen, Uncle. Hindi na na mulatan, oh. Anay, anya ti basol ko ya, Uncle. Anyat imbagam kini Marco. Kagudwa pa'y lang ti ibayad mo. Tati kagudwa iti utang mo. Bayadan manan no ti inam ti matay. Ket adamanan maunong nga abuloy kasta ka de. Uncle. Panagsasauna ita ti tawa sa dot ngag trabaho. Hay, salbag ka kide. Mangnamnama ka kide ni ti abuloy salbag ka. Ay, Uncle. Hey, tarantado ka. Manggad ka. Tapno ada pagbayad mo iti inutang mo. Ngay sugsugal mo. Ay, uwi ng Uncle, oh. Kastaki din ti mapan may bagbaga. Agbayad kan tumanan, no adan tumat maunong abulo ti inam. Ay, tumas! Ay, saan na maulit, Uncle? Ay, rumbang lang. Maminsan pa nga ulit ba, ha? Saan lang, anay, gum ko. Taglisto ni tarupam ko na tuman. Ha? Kunak man no bayada mabuo ti 5,000 nga inutang mo sa riya. Kwa, dayti pala kagudwa kumare. 2.5 pa ilaang. Ne? Imbagak mat kayong kama sa apol ko ti kwarta ida. Kwa nga min. Inutang milaang dayto iti abuloy day di tatang. Huh. Di ka man danagan. Tano ipantumot ni nanang. Kat adan tumot abuloy na. Urayin na nayunak tupay kidi at ibayad ko kan ka. Awanan ka iti baet. Ha? Salbag ka. Kastalatan amang namnama ka iti abuloy. Manggad ka ngay nga ta. Sirakit di mat mari. Kaslam idaw dawat ang mapanan ni Auntie Soling. Kat nagpiksapay mat. Kakaisuna lang arud nga awan rik-rik naon na. Mari, saan ka mo tinamangaw? Maangaw ngay bagbagang mat. Saan nga ang angaw ti kasda abanag? Anya? Agasam man. Nilakay mo. Kastamad lang timbaga na kini Marco. E di na pa nagbayad iti utang na. Sa ita, kastamad ti ibagam kanyak. Kat, anya ngay nga rod mari. Hay, makapangaryad ka babae. Manggad kayo nga gazawa. Saan ka mang namnamay ti sugal ka na boloy? Ang lalaki din. Nagmayat kayo apag timugan ko na tumat. Da kayo magayam ang Kalberto. Hey, saan nakamangkalangkal si Kasarya? Anya? Nalabas ti ugali yung agasawa. Nalabas ti kinasalot yung amin. Iso amang namnama kayo natan iti sugar kinabuloy. Uncle, Akasimati na idanon manan kanya ka.
Kunakno nila ang Tomas ti Kasjay, tinaybaga na kini Marco, nakautangan na. Ngam uri si kamot gayam. Isumot ng timbagam kini bakla. Kwa. Ay, salbag kayo nga gasawa. Ayan na ni Tomas, na pagtimugan kayo man. Ayan na, ha? Uncle Bertaw, da kayo mag-ayam. Ha? Nasaya tanda ka na, ha? Umay ka man na pagtimugan kayo nga gasawa. Awanan kayo itibain, salbag kayo. Kita! Nagsakit mo tinang ka. Ni Uncle Mike, nagsakit mo tayo. Ouch, anay. Daita, tinasaya ka na kayo adwa. Bakit lalakay kayo ng saan pa'y anay simpati panunot nyo? Ha? Mangnamnama kayo sa buloy, ha? Ha? Maminsan pa'y at talaga Tomas Kensarya, ha? Hay, saan na nga pa nagtimog ti maramalan nyo kanyak, ha? Manggit kayo! Hay, saan pa kayo? Ha? Uncle. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Anay! Nagsakit na yung tiyan ko, nanang. Kaslasan ko nakabalan. Anay! Day, saan ka unay analaaw kat nakababain? Kitaan man kat si kalaang tinakapigpig sa tingiwat na dito'y labor room. Diyak to kaya to, nanang. Kasto'y matgayam kasakit ya ganak. Salbagkit din na itang ayat-ayat. Ay na, matayak sa matan. Nagbayag lakit din ti asawam aya. Ta iso ti mangkadwakan ka ditoy. Mababain ako ni ti kastangar aramidam. Inawagak matan ni tay nanang. Sigurado pa umay tay jayan. Agsikal manan, ananay ko. Kinayat mo tinagpasikog sa ita. Aglaaw-laaw ka. Nasaya at matandakan. Si Kanti mangkadwa iti asawam dito'y labor room tarumwara kon. Sige na. Katagyaman na kiti pa ng kadwahi iti asawa. Ayop ka, Darwin. Sika ko matiagri ka takastoy. Numukla ko makastoy ka sakit ya ganak. Sana ko man na nagpaspasikugan ka. Anay ko. Una ka matulungan. Nagalas mo titig sa bagbagam. Kababain, nagaduti makangag. Uray pa yan ti makangag. Awan bibiyang ko. Ag-relax ka lang amin Saan ka sumanao? Tapos sa nakarkaro aso makita tiyan mo. Uray aguli magak. Nasakit lata. Anay ko. Anay. Ayop ka, Darwin. Ay ala, nag-cute matanti ka anak ka. Saklutak man. Ay, inayadam sina. Saan amon munyi ka day taa? Amom ka day no kasano ti rigat ko anaganak. Saan mo masuksukatan day ta no matnagmaw? Nag-OA ka matan manang. Para saklutak lang. Sukatan nga ibagbagamot dita. Ay na, ibagbaga kon ti rigat ti aganakken ka. Kaslasaan mo nga ammo no may lasat mo pa no matay kan. Isuasan ka lang na makias asawa. Anya? Agbakpakutak abalasang kasta? Ibagbagak laeng ti rigat na. Jakmat kayo ti agbakbakat abalasang manang. Lakay, apay nga aging gaitak dinak mapampansinan ay. Gapo tayong babay na kaya ospital. Sobra mo ti panagsasaong kanya. Siyak matan ti pabasulang mi ti panaganak mo. Idin to anagayatan ta mo tadwa. Kasla siyak laang tinaggalas mo. Tay no mayibkas ko laang matati sakit a marikrik na. Tapno mariknam matati sakit na. San laang asyak ti makarikrik na. Apay rumbang ayakas jay taramidam. Apay nga dagiti tagdo mga agan anak ijay. Kat saan da mo ta pagsasawan da asawa da. Ala, lipata mo day jay lakay.
Saan na bali tawan mo't makaamam mo kada tayo ospital. Uray pa siyak ti sang kakita dagiti agan anak. Amangan no ibagada pa siyak lang tinangayat iti panagsikog mo. Amangan no ibagada pa apinilit ka lang. Alahos to ka din lakay, di ka nagpasugnod. Basta nasakit tinakam ko iti kasdyang inaramin mo lumen. Tatang, umayak man. Apay, aday bagam. Awan tatang, umayak lang palabas iti oras. Katnukan anak ni bakit mo, bantayam kumaabarok. Masursuro na karon tatang. Ha? Apay ah. Imbabay na kaya ospital. Ayop ka darwin. Naamok la kumaakas to'y tirigat ti aganak. Diyak kuma nagpaspasikog ka. Kunanakit din. Anya, nay, madimot ang agpaiso day tang ibagbagana. Kababayin tatang. So imbes nga si kaswag. Kat masursuro na kinkwana. Naawan ti ganas kung kinkwana. Ay, sana kasta abarok. Awatim latan di asawam. Asawam nga raw. Narigat nga min ti aganak mo. Iso nga agawid kan. Tamapan mo awiran di putot mo. Apay ayan ti asawam. Pimanaw nanang, Kat napananangay. dakam mo. Kasla na sakit tinakam na kanyak, gapo ka dagiti bagbagak iti ospital nanang. Samba nga may na nasaya at dagiti imbagbagam. Sakto pa'y kat mabainak iti panagsasaom ijay. Anya nga ron ti maramidak ngay. Kajak mat ammo ti sasawak, gapo iti sakit na marikrik na. Siyempre, mabain mo't ati asawam. Agkidaw kalatan iti pamakawan kankwana ta si kamot ti nakabasaw. Uy nanang, nagkidawak mo tan iti pamakawan. Pakawanan na kuman alakay, di na kumamot papasan Kana anak ko launay. Nasakit nga ron tinakam ko kadagatin sa usawang mo. Iso nga rod nga kidkidawak iti pamakawan. Ala, kasi kasungkit din tanak ta. Saan ako napakadanagan? Basta, nagkidawa kon iti pamakawan kan kalakay. Iso apakawanan na kumamot tan Dakkel magaya man taputot mo. Sakto ti may sa anino nga. Ay katuwa na pare. Itapay lang, kumparen tawag ko ken ka. Ayuwin mo ta. Ayan ni misis mo ay pare. Si kamot ti gawa awer. Aglablaba? Ay kat pasarun man yun ani baby. Ha? Tap no maminsan ti panagrigat ako nada pare. Ah, saanan pare? Huston ti may isa nga anak mi. Ne, apay ngay. Kakaasak to na napagsasawan ni Lomen into naganak. Anya? Huwag pare. Amang ano pagsasawan nak tumanan. Lakay. Apay, kalbit ka, kalbit. Agpakaturog ka man Anya kamutan lakay. Anyan ti problema maya. Dakil ni baby. Oh, agad din na siya. Tapno saan ta marigrigatan nga agaw awir. May metpay ko man umagnan. Saan aday tati kayat ko asawan. Dakilan ni baby. Ngam aging gaita, di nakmatan pagan Kaputa jak kayat nga agsikog ka. Mailiw akong lakay. Maturog ka kid din. Inton nagsikog ka manan, sakto manan ti pabasulam. Ay, saanan lakay? Oo. Alan anya kamutan. Manun abulan tinapalabas adi nakpagan Ay, nagpintas at talaga to'y kaanak kakmanang. Kita mo, dumakdak ka la pumimpintas. Talaga? Asino nga iti karupurupa na? Si kansamad manang. Agpaisaw? Wan. Kuma, aganak kamot iti lalaki.
Saan ko nakayat ti aganak manan? Kinunakmat kan ka nagrigat ti aganak. Agda nga rod asawam, mabalin ka di mat asaan ka nga aganak. Ay, basta. Jack kayat ti aganak manan. Ne, apa yan manang? Anya di mapaspasamakan ka. Adon samat na kan ko na ikontra iti tiyan ko. Naikontra wano agnginaw ka manan. Anya? Ay sabagay, saan ang nakaskas daaw no aginaw ka manang? Taadamot asawam. Kinunam, asaan mo na kaya ti agsikog? Ngam ita, masikog ka manan. Nanang. Kasano ngay mananday ta? Inton aganak ka, pagsasawam tumanan ti asawam. Jack matam mo agsikugak nanang. Naminsan lang mat nga daing naramid mi ngam nagsikugak mat manan. Kat normal at adakit nga ron asawam. No, apay kat nga mi na nagrigat ti aganak Sana bale, basta inton dumakkel lagi ti anak, kat nasingpet da. Ngam no pagsangitan da kalaang nga inada, day ta tinasakit. Sa bagay matkit di Kas kumakandalya nga anak yaw. Kitaam kat nagpintas nga ubeng. Apay, saan ka ama ay ayo kan kuana? Maayaw nanang. Malagayam, isuasaan mo na pagproblemaan ti panagsikog mo. Tama ka itadliw-liwa dagiti anak tayo. Itamasikog ka manin. Indon aganak ka, papasulan na manin ha. Jack maam mo agsikugak. Dayamot makiasawa, saan nga agsikog? Malaksid ano lupas. Saan ka lakuman anak kaya sa asawa, no kastamad lang nga agwala ka no aganak ka? Ala, ikarkarigatak to ti agsingsing pet into naganakak lakay. Rumbang laeng, tas ikamot tinang pilit ka niya. Anay ko, ay salbag ti kastoy. Manjak ton na talaga. Agsinatan Darwin. Nasaysayat nga agsinatan ngam tay matayak. Kas na matayak iti panagrik na ka. Day tikot ti kong bulakang ka. Sikat ikalbit akalbit. Itataaganak ka kasta ka manayin. Amo ka pagayat mo matlaang no kalbitan ka. Iso atap no sana na maulit ti panagsikog ko. Agsinatalangan. Pumanaw ka ni Jabalay. Malala. Tulay tati ko nam di iso. Ala, daras sa marunta ka na. Agiddag ka nga agiddag tabarang rumor at daras ti baby ta. Tapno makapanaw tan dito ospital. Nalabasan ti palang ibabain mo kanyak dito. Pakamukan dito'y balay. Ayabam ni nanang akaduam. Pagsagay sa hantan dagit anak ta. Alaak ti inaunang anak ta. Kukuamot tay may kadwa. Wen Darwin, day talangan ti solusyon tapno sa anak ngagsikog. Kanyak moten maanusan tinakaro apa nang ibabain mo kanyak. Sikat tinang kalbit ngam siyak ti babasulam. Uray ata kay kayat mo, mate. Oray pa niya ti bagbagam. Sikat ti muna anang kalbit kanyak. Kalbit ka, kalbit nga. Kahit agsina kayo nga rudain. Wanin tatang, kas jaymot ngamin ti ugali ni Lomen. Ngamasan anasayat nga agsina kayaw. Duan ti anak yaw, say ta agsina kayaw. Gati sumot ti kayat na tatang. Kasi madagit anak yaw, ano kas ka? Basol ni Lomen. Saan ko ang basol, tatang? Pinapanaw mo ti asawam. Pinapanaw ko, di madamang aglible, burak nanang. Diyak kumakayaton nga ituloy na ti pumanaw, di nakaanaka. Kayat naman ti pumanaw, di binaybay ako na. Kastanto mga may ti ugalim. Anya nga ron ti maramidak ngayon kasto ti ugalik. Kat pangaasiyo kumata, kadwaan dakpay dito'y balay nanang. Talaga akadwaan ka takaan anak mo kat nga rod.
Imbes ko mga min ati asawam ti mga sikasukan ka, nga maawanan iti ganas, gapo iti kumkumpor, may nga ibagpagam. Sana bali na nang tamaudi da ito yan a panaganak kong. Tapi manaw kat nga rudan ni Darwin. Ay, una yun pare. Apay, isa nyo ka rin ang maayos, kani kumaray, tibagbagyaw. Diyak nga ron kahit asyak ti pabpabasulan na, no kasi nga ganak pare. Iso na sa isayat, no sa aling agsiksikog. Nagsimplian mo ti parikot yun. No saan na kayat ti agsikog? Nagadumo di ta pamuspusan pare. Ay katiso at agrami diti pamuspusan pare. Tapno saan ko mang agsikog. Sa bagay sana solusyon ti panagsina iti dayta parikot yun pare. Nyalaki day. Darwin. Anyalakit din. Apay nga adta ka dito. Mailiw ka itanak ta. Orayam ama karieng, ta nakaturog iti kwarto. Uray si kamat lakay kailiw kan. Anyalakit din dito. Adday ta ka manayin. Nalipatan manayin, tirigrigat mo ang anak. Iso akas ta ka manayin. Lakay, agawid kayon iti anak na. Diyak payat ngagsina ta. Pangasim ka di alakay. Oho, di na kun maalay, ti palagpakpakasim lomen. Awanin pamatikin ka. Ora ibagam asan ka nga agungot inton aganak ka, saan muntumot laeng amatong pal. Talaga saan akong ngagsikog lakay. Gaputan na panak iti doktor. Nagpariseta ak iti mabalin nga usar tapno sa anak manan ngagsikog. Agpaisaw. Uwan lakay. Nagaramid ak iti remedyo tapno saan tan ngagsina. Diyak kayat ngagsina ta Darwin. Iso nga agawid kayon iti anak ta. Ay, anya laki din. No ada problema. Alaan iti nasayat asarita. Tapo masolusyonan ti problema. Anya laki din. Gapota amin na problema. Ada solusyon na ako nada. Mapagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Manganan bakay. Ala, umuna kayon amangan lakay, ayabam ti anak ta. Ha? Apay, saan ka kalipay amangan? Sa anak pa'y amabisin, mangan kayo latan. Anya? Age di takman pa'y iti video nga ipost ko. Ado ti video idinam insan nga aldaw ang nag-record kami iti anya lakit din kan gasat iti biyag. Agidit kanto ka, ti kalpasan ti panangan tayo. Nagluto akpay mo't iti paborito yung asidaan iti anak ta. Kasta ka di, malangarod, ayabamon ti anak ta, mangan tayo nga rudan. Nala, umuna ka ng kusina bakay. May sagana kung di makan. Dayjay mat ako marik abakla. Kanayon nga ag-send iti stars tunggal adda i-post ko a video iti panagdrama mi. Kit maayatan mo't amang buy-buya ka dagiti content mo bakit? Iso ka na yung agsin iti stars. Ay, ado dagiti maayayatan amang buybuya iti content ko. Ngam addalat tamat ti mabisbuisit. Anya? Asino ko mati mabuisay? Kat amin mo't amakit kita nga kumkomment iti pusmaw. Kat nagmamayat mo't ti comment da. Uhu, adda di ta kaaruba ti mabisbuisit kanyak gapo iti content ko lakay. Anya? Jak manam mo. Awan mo ti dakas nga aramidakan ko na. Ngam mabisbuisit tunggal agpusa. Asino ay adayta? Ni Gurya agasa man tamapan na pa'y ibagbaga kadagiti kaaruba feeling blogger kano. An-anwak nga taya. Agpupusak laang matiti content ko. Di ka latta baybayan. Bayam latta ka di asumana Mauman tulak ta. Sa bagay matkit di Awan ti mapasama ano pampansin kami ti oras lagi ti tattao kan banag nga awan mo iskan na bakit. Ang lalaki din.
Ay na, nasaya at nagranata, kumare. Oh, kumusta nga Madam Vlogger? Si kakit di mo't. Vlogger nga ibagbagam mo't. Ngam in fairness, makaparayaw mo na giti content mo. Makakatawak na tanong ka si Jay amalidlidaya. Nya? Katuan, tunggal malakip ko ti amin, alagkadkadoan mi iti kayan ayat ko aso makabilang bahay. Ay na, agluluwa ak mat kumare. Gano mabuyak na giti content mo. Makakatawa ak man. Nasaya at no kasta, kumare. Iso nga itultuloy mo ti agaramid iti content mo, ha? Uwan, kumare. Iso ka pa iti sagbibinting ang maururnong. Ha? Naimbag lang nga adda igatang iti kape. Oh, katuan mo ta. Rumbang lang nga proud ka, karagidar aramidam. Karagiti sursurat mo kan iti voicing mo. Katuan, mare. Uray sa anak analaing nga agdrama, ay kat i-post ko lat tamot, ah. For content purposes ako na tidaduma. Anya lakit din. Oo na yun. Makauma akit kitaan. Big-bigat paila nga agdaydaya mo dom kasi kagurya. Kasano mo nga minana. Kada scroll ko iti Facebook, dagiti awan share bina content ni Marta ti lumablabas. Anya? Makauma abuy-buyaan. Sige akit dimat gurya. No siya ka magbuybuya ka nagiti content ni Marta kat marayray awak magkait. Kani siyempre, proud mo ta ni Marta amang i-post ka nagiti sursuratan na tanagbanugan na may. Anya ngay kumati makaparayaw iti content na. Nagboring nga content. Awan lakit drama. No saan nga niya lakit din gasat iti biyag makauma kunaktubot. Ay oo na ikan gurya. No kunam amauma ka kan maboring ka abuyaan nagiti content na. Apay maminano lang ay ati magi-block. Sika talaga. Ay, black konto talaga nana. Maumuma ako na talaga mangbuybuya iti content na pasigmot a nonsense. Anya, ayapaw, ti kudam kitday, umapal ka laang kenkwana. Anya nga umapal mo't kay bagpagayo nana. Iti kinado ti vloggers ang mabalin ko nga apalan ni Marta pala ang mat nagbibisin nga agbalin na vlogger. Kunam lano nagmamayat ti content na kat saan mat. Anya laki din. Sika talaga, Gorya. Awan mo ti dakas, ti panagkon-content ni Marta. Ngam no apay nga adu ti may bagbagam kontra ken kuana. Nagalas nga raw dagiti kon content na. Nonsense man no para kanya. Oo. Iti kinado, ti mga appreciate iti content na. Sika laeng ti mang babas ken kuana tapna mom. Anya? Ti kunam kiddi, umapal ka laeng ken kuana. So nga instead of bashing, ag-content ka kiddi. Tapno adaman, ti pakakumikomam. San ka tatay tala, mangdadadaw li ti padamatao dar aramidam. Hoy, for your information, sa anak nga agbibisin iti dolyare sa niya, akas kan kwa na. What? Ado ti mabalin nga pagtaudan ti kwarta. Iso sa anak nga agbibisin nga agbalin a content creator kuno. Asaan mat nga ron asikat, salbag. Ibagam ti ibagam, basta siyak, suportado akin ni Marta. Maray-ray awak ka dagiti drama a content na. Awan bibiyang ko na nyaman dagiti maibagbagam. Ay na, nakaragragsakak ka talaga lakay. Ha? Tapay. Kita ang dayto maalak matlaangan ti damo asweldo iti Facebook. Apo ah. Kat manuay tinaurnong mo $. Bakit? Manipod nang rugi ak anagaramit iti content ko aging gaita. Adamat ng $306 ang naurnong ko. Nagsayatan nga. Naisan din iti PayPal account ko, lakay. Iso nga i-transfer ko matan iti Metrobank account ko. Ay na, nakaragragsakak man. Nagbunga matlaangan dagiti bannog ko. Ala, bakit? I-transfer mo nga raw dahil. Mapanmunto mo tin i-withdraw. Mangtid kamot iti balato ah. Ay katun, alakay. Day talaga yan. Oh, si kamad gang Korea. Nagsapa ka ngayon may dito balay.
Wan kumare, imayak ta dala kumakait ko sa ludsudan kan ka. Anya day ta? Apay, pudno ka di tinakita nga impost ni Marta iti Facebook? Impost? Anya ayat impost na? Impost na mat nga agsweldo ka nun iti Facebook. Kapod naman. Abay, umapal ka, kumare? Ay, kat na umapal ka, rugyang mo tanda karami dito content mo. Ha? Imbes sa mapan ka makichismismis, di tagaruba, ang karaming kalaangan ni content mo. Iti kasta, umaduti views kan followers mo. Tapno damot masweldo $1 iti pinulan. Awan maawan kan kanu padasan kumare. Mayat kit ding ag-vlog ka ah. Tamas aduti oras nga awan aramidam. Anya laki din. Anya ko nam Korea. Ag-vlog ka mo time. Wan man? Abay, ti panagkunam ka dyak mo. Oho! Anya? No kabailan ti daduma. Ay kat, kabailak mo't ah. Nya laki din. Tila makabla-vlog mo ito. No ti panagkuna ni Marta. Kat isulang ti ada kabailan na ag-aramid iti content na. Oho! Kabailak mo't ah. Ala kay aramidam, ano aramidam? Sa nga ibagbagalaan, Korea. Nagkado ka nga. Aramida ka talaga ah. Adamot cellphone ko. No, ada talent ni Marta. Ay kat, adamot talent ko ate. Apay, just. Ha? Mala, mangal daw tan lakay. Napicturak mo tan timakan. Kalpasan ti pananganta, agedi takman mo't iti video itay. Isupay nga ipost ko inton madamdama. Danmarks Lights and Sounds. Kadagiti agkasapulan iti Lights and Sounds kas kuma iti maangay akalaysa anibersaryo panagkasangay ken iti anyaman nga okasyon awagan nyo lang ni Mr. Dante Martinez iti numero 0956-045-3280 wenno iti Facebook ken Messenger na Dante Martinez. Danmarks Lights and Sounds. Kita ang kadita ito impos ni Korea video na iti Facebook. Ah, nan, kita ikman. Hi guys! Yak ni Goria! Mangrugi itakat ag-vlog akmatan. Sapay la kumata suportaran dak ah! Sapay kumatasan kayo Ay, apaw. Una yan na yan ni Korea. Agrara na talaga. Gapulang tanakita na timpos ni Marta, idi na minsan nga aldaw ang nagsweldo iti Facebook. Nawis mo tandidang. Ay, mayama. Nasaysayatan day taga-arabidan na. Gamti inal daw, mapan makichismes iti karuba. Sa bagay mo't kiti ah. Iso nga agreak kapiman iti post na. Tapno ada ma-encourage nga agaramid iti content na. Anya lakit day. Kumare, nakitak man ti impos ni Kumare Goria iti Facebook. Ha? Tiga di video na nga ag-vlog ka numatan? Naimbag man, tanapanunot na ti ag-vlog. Ay na kumare. Nawis tirik na nagapoy tinakita na nga impos mo nga earnings mo iti Facebook. Ha? Kasta ka di? Wen kumare. Gaputa nakita na timpos mo nga damot in sweldom iti Facebook. Ag-vlog ka numatan da Goria. Nasayaat ka di no kasta. Isutimbagan ko ano, mare. Imbes sa mapan makichismismis iti karuba iti naldaw, agaramid latan iti content na. Aywan ah, awan mat maawan kan kuana no padasan na. Wen man, bareng ano itultulo nila ta? Saan amaw upay? Anya? Negurya? Ag-vlog mo tan? Bakit? Wan lakay, friend mo mat iti Facebook, saan ka di? Wan, ngam in-unfollow iti ba? Anya? Taapay nga in-unfollow. In-unfollow ata, nagalas mo ngamin, nag-ipupos na iti Facebook. Pasi ka pa masagid iti tao, itaglawlaw na. Anya? Ika umay. So, dyan nakita ti bagbagam a video nga impos na. Kita ah. Nandiyan ka po man. Saan nga interesado? No lumabas dito yung newsfeed ko, kit buyaag. Yung saan? Anyaga pa. Amapan ko isa-search tinagan na. Sika talaga lakay.
Buyaam no lumabas tapno isuka pa'y ama inayon avyos na mutan. Nyalakit din. Hi guys! Adak dito CR, umis isbuak. Iminumak namin iti buko juice, isuwa isbuak matin nga isbu. Hays! Hoy, Korea! Nangagkuti bagbagam ah! Di mo kunay na dahi ta video kiti kunting mo. Nay! Isbaw! Isungarog nga in video taday content ko, abay ngamin. Anyat parikot mo, Anton. Anya! Anya nga iti amok, no iti dayti nga video, kat ag-viral. Ang laki din. Anya! Ay na, pangasim Korea. Ado ti mabalim mo nga i-content yung dahi ta. Anya kamutin. Ultimo pa nag-isbo mo may content mo. Nawan parikot iti dayta Anton. No agsweldo ak tumot iti Facebook. Sikat yad adda makinabang. Isuasaan ka man na sumanaw. Ay na, nasaysaya at sapay nga agsala-sala kalatan dita. Wino agkanta ka, uray silang. Ngamtikas ta nga umisbo ka ka, ikonti mo pa Nagalas ko naktumay. Sumanao. Pumanaw ka man dito. Manakibiyang nga. Hays! Agdalaw! Nay! Nanyising aro na takar mo, kakababa ay! Anyaman to ni Korea. Kastamatan. Hay! Jakam mo. Jak ma-describe nun niya. Ha? Agbibisin nga agraraman nga agbalin na vlogger. Uyaw-uyawin na dagiti content ko a drama. Awan ka no ti kaas-as ka na. Nagboring ka no dagiti content ko. Ngam ita, nakarkarumat nga ro dagiti ipupos na a content na. Anyamatan. Ultimo pa nagisbo. Kan pa nagbawas na kay content na matan. Binagbagaan ka no nila kay na. Ngam talaga anatangkan ti ulo ni Guria. Ay, una yan. No siyak ta kinasawa ken ko ana ay na. Kasta una babayin kon. No way. Jak pulos inarapa pa makasawa iti kas ken ko ana. Ius. Ay, anya lakit din ni Guria. Nagaduma nga min ti mabalin na nga i-content. Agsala ken agkanta. Ngam no apay ati panagisbu na mutten ti mapanevid video. Inton kuan. Ultimo pa naging imas na kanila kay na iterapi. May content na pa yan. Ay! Ag billion views lagit din ni Gurian din oras. Salbag. Saan an nasaya at apagwadan ti kakas na content, mare? Panunutin na kumamot at ipan na kaibabain ti anak da no kasta. Ay! Ipos na ti panagisbo na. Sana kabilan iti caption good vibes only. Anya nga tati good vibes ijay. Nonsense. Ewan ko na lang. Apay day jay aguria. Kaslasan mo tan nga pampanunaw. Saan akasla na? Talaga anapukaw na tilimbong ti panunot na. Anya? Ay, iti Dabaw. In-vlog na ti panagisbo na. Sa ita, in-vlog na mo ti panagdigdigos na. Nga na. Kunak lakit din sa inyo nabuya. Nabuyak ta friend ko may iti Facebook. Kunak nga ron, na-i-vlog nan ti panagisbo kan panagdigos na. Amangan no ti sumaruno, nga i-vlog na ket ti panagim-imas da itirabi ikinila kain na. Ay na, nakababain laki din. Naimbag kumama no isuan na pintas. Idiin vlog na ti panagdigos na. Ay na, makitkita dagiti agkakangisit asingait. Kas kada kili-kili akabubuok. Ay na, anya laki din. Supay, mawanan. Talaga napukaw ang tilimbong ti panunot na. Ayat na lang nga makasweldo iti dollars iti Facebook. Ano matiwagas? Saan kumabot akas jay at imapan na ikon content? Nakababay na permay kunak manain. Ay, wan ana. Pudo day ta. Mapan na uyawan ti content ni Marta. Buring ka na dagiti drama nga ikon content na. Ngam para kanyak maaka may mayat day jay. Adapay mapinot ka anal. Ngam ti content na ngay apanagisbaw kan panagdigaws. Ay, anya laki din. Indon kuan, saan ngagbayag, ma-issue ti account na. Gaputi kas diyang aramid na. Ay, sayang no kwa.
Dak, ita dito'y si Army. Agdi gusak. Salamat iti pa nagbuybuyayo iti vlog ko Hoy, Korea, kanya man ang dayta. Talaga, amang ibabailin to. Anya? No saan mo pala nga sardangan dayta nga rami mo, wag sila talangay, no? Mangibabayin ka kulak manay. Anya ti parikot mo Anton. Apo, nagado ka nga ibagbagam. Lumanabid nga. Di ka latang agulimak. Buyaam ka dila talaga ti vlogs ko. Agreak ka kanishare mo mo tanari. Wa. Talaga asam mo nga mo ti mapagbakaan. Alam no dayta tikat mo nga ramiday, ti pa kay babayin ng ti pamilyam. Nasaysaya at langan, wag sila ta. Salbag kilay. Anya? Uyawam na kiti content ni Marta drama. Ngam may met pa kidi buyain, nagiti vlogs na. Ngam kadagita nansin sa mapan mo ipupaus. Anton. Ala mami na kiti kawis mo. Agawid ka langan ni tayan tinam. Ijay ka nga ag-content aging kay kaya mau. Yorag pugi-pugi ka no am. Siyak ti mapapay ni ti kasta nga ramin mau, Korea. Nyalaki day. Nakalasti. Nay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Bambi, ada customer. Ay, kata si kasumon Ay, banak pa ilaang met. Jak kaalaan na di abakit. Ha? Nakasungsung. Sino ay bakit tidak takamatang? Ni Ma'am Alejandrina. Anya? Apay, awan lang atanti sa bali a parlor, mabalin na ang papanan. Kun nga rod Ala, ingkasi kasunan. Imbagkan ka at kabaalam adanggayan ti ugali na. Pag gumamat mang tin ititip. Numero 1 mat nga ron ako ripot. Gagangay ti retired a principal. Bakit pa'y gayam abalasang? Iso, talaga super nakaungungit Nagkrigat sa laan ugali na. Good morning, ma'am. What is good in the morning? Nagpintas ka. Ay na. Bagay ko ka di mo lang na ito'y suot ko a bestida. Awan, ma'am. Bagay mo. Bagay mo. Kas kalamapan mangisuro manen. Ang retired ako na. Kastuyak nga min iding agbadbado, numapanak ang trabaho. Amok mama, si kagat retired principal. Agpakidayak man. Ay na, ma'am. Adaan mo ka style kida, yabangay ka. Sigurado pumintas ka pa Anya day tangay style. Diyan ngay natadam ti ipos na kida Ah. Papintasin na kada diyang style, ma'am. Ti awag da jacket killer bros. Kailan bros? Sige. Padasak man day ta. Ang medyo dangin hina na, ma'am. Ang sure na sure mo ta pumintas ka. 999, ma'am. Swerte ang numero. 999. 999. No problem, Bambi. Kat no magusto ak ti arabid mo, agsubli ak tumanen dito'y parlor mo ng agpakitay. Ay, buena mano, swerte. Sige, mahal nga rin, ma'am. Agtugaw kan. Dahil sa ganat, nagiti gamit ko. Sigurado am sterilize dagitang gamit mo, ha? Okenness and boom! Pak! Ganun, ma'am. Alejandrina. Lalpasan the killer bros mo. Tangsi takiday. Nagpintas ka, ma'am. Pang Miss Universe ang peg tikiday mon. Bagay ko ka di mo lang. Of course, bagay mo, ma'am. Pimintas ka pa nga rod. Oy! Umasidag ka man dito, girl. Darasam! Ada pukpukisa. Apay ayan. Bagay na ni ma'am da ito kiday na. Saan ka di? Ay, wan. Pimintas ka, ma'am. Ay, okay. Manungay ti bayadak. 999 lang, ma'am. Aha. Dahito iti 1,000. Ay na! Thank you, ma'am. Keep the change. Wow, galante!
Bambi. 999 ti bayad jay kiday ni ma'am. Sa ngaribo ti inted na. Piso lang ti Bariana. Galante. Tuwala ka man. Mano ayaw ti bayad ti pakiday. 60 laan san ka di? Ah? Ayunan niya. Oh, di super duper sobra na ito yung bayad na. Negosyante ka talaga, Bambi. Drinuwingak lang, matikitay na. Plus sales stock. Naka 999 ako na bigbigan. Oh! Magic Banana! Umay kayong gumatang iti Magic Banana! Pang pa-good vibes, pang papintas iti kudel para ka iti babae. Ken kang ronana, pang paragsak iti biyag. May kayaw nalakalang, presyo agaway. Ay, umay kan Miss Beautiful. Umay ka gumatangan iti lakok ang Magic Banana. Nagdadakkel daw. Sa palaang mat dagita. Apay nga the magic na. Ay, Miss Beautiful, saan na basta banana na ito lakaw? No, kaninyo da ito'y, saan kayo lang nga pumintas? Umatindog pa iti pasingsayaw. Oy, sika, respetuan na ka. May sa ka retired principal. Iso asaan nak nga awagan iti Miss Beautiful. Ay, Madam nga ron no kasta. Kandi na kida-kida yan nakasta. Nagawan ka ta respeto mon. Ay, sorry ma'am. Tapno maawan day ta unget mau. Gumatang ka ni tilakok ang Magic Banana. Kastay ko na, pang paikat iti stress, pang paatidog iti pasensya. Sagmamano. Talo a pirasaw. Kaya't nasawain, I love you, ma'am. 50 pesos. Ay no, naimas, nasamit a Magic Banana. Nagnginan. Sanga pulo a pisos matan ah. Ha? Ay, awan pa'y iti puunan na, madam. Ang, sige, mabalinag, presyo agaway. Mabit lang, mama, ta isupot ka. Grabe mat dayja aging matang itilakom a Magic Banana, tata. Sobra mat di pa nagtawar na. Kuripot. Huwag nga raw. Sapay kunana a retired principal ka raw. Ang nalaing mo at umawar. Ganun kagap-gapo na lang iji parlor mi. Nagpakiday. Kat saan mat ang nagreklamo idi siningir ni Bambi iti 999. Ha? Isumilagam anay dumdumat ay kiday na. At ada nagbalin asungit silang ana. Nagkuripot anya. Kurang nala adawatan ng jelako kasaba. Ah, tata, padasak man aramanan day tilakom ang Magic Banana. Ay kitwo na. Ramanam tapno pumintas timod ma. Tilay bagbagayo mat tata. Tapno lang makalako kayo. Ay, purnubit ah. Ado ti binipisyo ti saba iti salon at tayaw. Manu akilaw ti katangag. Ginulpim sa amot tun jelako da asaba di ta palengke girl. Nalakang amin, iso agim matangak iti ado. Saan ka di a paboritom ti saba? Depende, ano ya klase asaba ti dakna kamata? Sika talaga. Tilamanan sumsumrak di ta panunot mo. Saba, kayat ko ang sawan, lakatan, kantong, wano dipig. Siga talaga. Kat, tay tamat ti kayat ko asawan. Ramanak man nga ro dito ginatang mo asaba. Ay katramanan ta, sakbay ama overripe. Tako na di aglakla ko, Magic Banana kano day talako na. Ay na, patsimmat. Adaya mo ti Magic Banana. Kunana laang mit atap na makalako. Kat iso ah. Ramanak man. Opo, nagimasa talaga dito ginatang mo asaba ah. Oo, kamot amangan Bambi. Pudno, nasamit. Ramanak namin ah. Oh, magic sa talaga. Tita, anya kay ti pinalingkem? Dayta saba. Day tala ang talo a piraso asaba, asaan pa'y analo umunay? Nangina ti gagatangan ita.
Naskan ngagtipid. Agtipid. Kat nakapakiday ka manan. Oh, nadlaw mo gayam to'y kiday ko. Katanya nga ay, kasta ti uso nga style ita, tita. Aya! Sulit nga rod ajay imbayad ko a 999. 999? Nagnginamadtan? Syakla ko man atin ang kiday kan kanta syak ti binayadam iti 999. Sana bale, napintas mo ti resultan. Kanjak pa tiyan nga ammom ti mangkiday. Tay talang mat mangalay ti BP kan sugar blood ko ti ammom nga ramidan. Private nurse nak, auntie. Sanak a beautician. Mabisina kun. Kanagman day to'y may saasaba. Muray ka amin nun. Ay, makapaboring mat. Maboring ka, asyak ti kadkadwam. Di nakmat ngamin palubusan amapan agaw ting kadagiti barkadak. Katasino nga iti kadwak dito'y balay. No nakiasawa ka ko mga minidi akas ipilpilit ni lolo ken ka, o di adda kumakadkadwam ita dito'y mansyon mo. Girl, dapat ka tinabati dyan sa baginatang mo? Tapay. Kaya't ko pa eh. Indulin kun kanagmatan day chay. Nagimot kan. Mangtid ka man iti maysa. No, manuntikin nan mo. Ita, dumawat ka pa'y laang. Sa baling agpayso tiraman na si ka. Kasla magic agpayso. Ay, mapan kamot gumatang ano kayat mo. Adapay nga ta? Jaklaan mo ta medyo lumakayin jaglakla ko. Ha? Nalaka mabirukam, ta ipukpukaw na, jila ko na. Magic banana! Umay kayo, ano man ang tilakok ang magic banana? Pangpatid daw iti biyan. Nagiti agngangabit ita, umay kayo, gumasang! Dito'y matlagayang masunat ipaglaklak ko iti sabang. Ay, gumatang ka? Ay, naimas na ito'y lakaw. True. Iso nga'y mayak ta gumatangak. Oy, da kayo. Gumatang kayo ni tilako ni Manong... Cardo! Ay, wen! Manong Cardo ang magic banana. Ngamin, ad aftertaste na no kanam. Love! Charot! May kayon! Umad-adudan. Umas-asidagan na kita gatang. Nalaing ka nga endorsera, baklita. Sige, libre, nagpili ka, iti kayat mo. Siyempre, tikayat ko tinatangkad. Ha? Tita! Tita! Apaya kasla excited ka, Nagimas di ginatang mo asaba. Idikinan ko. Kas na nabiyag tiriknak. Oh, ay kalukuan day tayo pagpagam. Apay atallo lang ti ginatang mo. Ninayunam ko Itad mo dyan sweldok, tamapanak gumatang iti may sasapad. No kasta, pudno di ipukpukaw di aglakla ko. Ang magic banana di lako na. Tita, kasarsarita ka. Ay, niya di ko na. Diyay sweldo kon mapanak gumatang iti saba. Ay nasaan basta-basta sa baday chay. Ti awag day jay kat magic banana. Kasta ka di? Isumat lagayam Naggatangam iti day jay? Among Bambi, adamat gayam sweet-sweetik mo anya. Idi adda sabak, inikan ka. Itatasi ka tinapan gimatang, ilamlamang mo jay ginatang mo. Mapan kamat gumatang, Kinan ko amin na. Ay na, pangaasim ta saan ka dumawa, ta saan ka nga ikan. Nagimot ka matan. Ando tila ako ni Manong Cardo ang magic banana. Ingka gumatang no kayat mo. Nagrigatan biyag ko, tiyag may sa, kan ka na yun lang, asiliwakin ka, alang arutan biyag ko, ginagad
Bye-bye-an, tanal Pasko nga ingkari at di kalipatan. Ay na, iswad na kayaw ngagmaybay sa dita, umay kayaw gumatang iti magic banana. Mayat akad kadwa iti panagmaybay sa, umay kayaw. Mayat mo ti kakantam. Ay, si kamot gayam, napintas amadam kaw, gumatang kan madam, nusika kit agmaybay sa itibiyag. Nay, apay nga mo ngagmaybay sa Ay, napugpaklaan mo madam. Ay, manu akilo ti katangan, madam. Mabalin ka diti agpay deliver. Jak ngamin maawit no gumatang ak iti ado. Ay, kituon madam. Adamot motor ko apag deliver kaw. Ibagam lang, no sa dino ti balay maw. Ay, awan matlangan ni Jenny. Dayta katirigat na. No naawat nan di sweldo na. Tasaan na ko na malagip nga awidan. Sapay awan kadwak dito'y balay. Nakaulimag. Ay, jay agi deliver iti saba. Nagsapamatan nga imay. Good afternoon, madam. Ay na, nagdakal mo tanda ito'y balay mo, madam. Manu kayo ka rin agigyan dito'y. Agmay saklang. Apay? Ay, eksakto, di kinantak. Nagrigatan biyag ko, tiyag may siya. Kan kanayon lang, asiliwakin ka. Malalala, ibaba mo dito sa banga in order ko. Ay, madam. Isirikaw di tamansun mo. Tapnusan kan amarigatan. Ay, madam, adalang mandamagaking ka. Kat saan ka kumangagong ungita? Anya dayta? Apay ngagmay sa ka, ngagigyan dito nagdakil abalay. Awan ka di asawa, wano anak mo, wano apu ka. No ada nakitam, o di iso ko madaytan. Ha? Nay, nakaungit kan sa matin, madam. Ay, agdamdamaga laang, madam. Ala, bayad akong dagiti in order ko asaba, tagawid kan. Ay, madam, maudi asaludsod. Single kayo pa'y kaday. Nagawan kat amuto mo, tagdamag-damang ka iti kasta. Ha? Jakla human gimbat-gatang iti sabakan ka, bastos ka. Ay, saan mo't akin nabastos ti agdamag, madam? Tasyak, napayagan abaluak. No, kaya't mo di, duwatan, Ay, madam. bastos ka talaga, awan respetom. Ops! Saan ka nga kung madam? Mapinpinta sana king kakay. Maibagay unay day tarupam di takiday mo. Kursunadak unay, madam. Ramanam da ito'y magic banana alakaw, madam. Tapno may katistis mo. Naimas da ito'y, madam. Ay, wan, naraman akon kat talaga amayat. No kasta mayat kan nga may kapasyaran dito'y mansyon mo, ito narabay. Agari making ka, aging gasong batanak, iti nakasamsam it away. Sige. Umay ka nga ruda. Orayan ka. Ay na! Ay, lalaki din ni madam ko na ya. Ay, labyaw ko na malangan. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.